الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون yetti kanko Allah subhanahu wa ta'ala yetti kanko Allahu okkuɗo en nemaji ɗuɗuɗi ɗi en tawata e wawata kontude yetti on Allahu okkorɗo en cellal woɓɓe no nawni waali kalabtaniji yetti kanko Allah subhanahu wa ta'ala newnanɗo en argol ka suudu makko ɓurndu teddude e cuuɗi ɗin nde tawata no woodi woɓɓe faalanoɓe seenade Allah newnanaali ɓe e weltani kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanɗo en ko waɗanaali hay e gooto e hoore tagore nden ɓuri ko waɗani en kon ko honɗum woni ɗum o keede islam e weltanike mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanɗo en ndu lewru kañum kadi lewru ɓoorirndu bakkatu ɗaɓɓirndu baraji e weltanike mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala neminɗo en e nemaji ɗuuɗuɗi tawata e wawataɗi kontude kanko Allah o daali haysi on konti nemaji andin o wawataɗi huɓindade ɓaawo ɗum ɗon kañum kadi en du'anike on ɓurɗo teddude e tagore nden ɗum ko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in haray ɓaawo ɗum ɗon miɗo inna on fof muɗum kañum kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɓe am julɓe tedduɓe baabiraɓe am karamokoɓe am musidɓe ɓe Allah teddiniri islam ɓayi hiɗen andi ko islamu wawi teddinde goɗɗo wona mbuuɗi ko islamu teddinta goɗɗo wona laamu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi en e ayeje goo walillahi l-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ko adi en junnude yewtere men nden hiɗe wattude maako e karamokoɓe meɗen ɓe en fof meɗen geliɗen ɗum ko Oustaz meɗen Abdallah en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu ɓoynuɓe hakkunde meɗen yo Allahu ɗuɗɗinan en kadi sifa ɓeɗo ko ɗuuɗuɓe hakkunde meɗen ñande goo woodu no hari ɓe alaɗo aroye ñande goo kañum kadi hara ɓe alaɗo en torike Allah nde tawata ɓe alaɗo hara en heɓi sifa maɓɓe ma ɓurɓe ɓe e wakkilanade diina kan e wakkilanade diina kan haray miɗo watta konngol ngol e juuɗe maɓɓe en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindinɓe ko Allahu o yiɗi o yarli o waɗa en enen kañum kadi yimɓe ɓen jentotoɓe konnguɗi ƴetta ko ɓuri moƴƴude e konnguɗi ɗin kon haray Oustaz en meɗen inna on tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
aray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo en yettude Allah ko kanko ɓuri hannude ko yetta ko ɗum noon kadi o ɓuri en yawande o inni wa qalilum min ibadiya shakur fanɗi ha fanti e jiyaɓe am ɓen ɓe hino yettalam yo Allah waɗi en yettoɓe haranaɓe yeddoɓe Allah kadi o fodi en o inni la in shakartum la azidannakum mi wondi so yettilam min Allah mi wondi mi ɓeydanayo ɓawo ɗum ɗo hiɗen juula ɓurnaɗo tagi fongo sallllahu alayhi wa sallam tawata ko oɗo ɓuri moƴƴude ko oɗo Allah ɓuri yiɗude ko oɗo ɓuri weltorade tawata kala mo iwtirari ɓawo oɗo o heɓoyta moƴƴere yawmal qiyama ko oɗo pet mari ƴettoygol konngol yawmal qiyama geɓe alaka darngal nden ñande annabaɓen fof goto susata ɓantoyde hondu wona noon fere yimɓe maɓɓe si annabi nuhu alayhi salam suuɗike o inni ko hoore am mapinilan si tawi annabi ibrahima giɗo Allah on suuɗike o inni ko hoore am mapinilan si tawi annabi Musa alayhi salam yewtidoɗo e Allah on suuɗike o inni ko hoore am mapinilan si tawi annabi Isa alayhi salam mo Allah tagi no mari nene mara baba on suuɗike inni ko hoore mum mapini ɗum nden ñande haray hino mali hino mari teddungal kala iwtirnoɗo ɓawo wiyeteɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam enen noon o suuɓi en o yiɗi en o yiɗani en tawata koye ɗe mofte oɗo wonɗen jeeyeɗe woodi malaikaɓe yelinoɓe yonu e mofte Muhammad sallllahu alayhi wa sallam hara ɓe heɓari titre malaika enen Allah waɗi en ɗo yo Allah waɗu en e mofta ɗen ka konngol e ka kuugal ha ñande Allah subahana taala woni ko ƴettiti en ɓawo ɗum ɗo duwanoɗe yumma meɗen e baba meɗen mawɓe meɗen ɓen fof e mawɓe dendagal julɓe ɓen fof wawɓe wonde saabu jibini en e nder laawol l'islam ɓe andini en e l'islam mawnuɗen e nder l'islam ɓe Allah ƴettiti ɓen fof ɗen toro Allah yo Allah yaafoɓe yeru luttuɓe yo Allah ɓoynudu en e maɓɓe enen kadi yo Allah okkor en ko du'ano en ñande surroɓe arti hara en yetti Allah subahana taala arsikuɗo en heɓugol balɗe nogay e go'o ma balɗe nogay e lewru suumaye yo Allah jaɓan en newnana en kadi ko luttiɗo kon luttude ɗeɗo nen ko ɗeɗo noon ɓuri wonde plus important e feƴƴuɗe ɗen fiyon ɗum ko ɗaɓɓa kon fof e nder lewru ndun haray ko e nder ɗe balɗe ɗo woni ko ɗum hari yewtere anden inchallah ko nde yiiloto ko e toɓɓe tati go'o ɓure ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo ka suumaye ɗiɗi ko fi honɗum laylatul qadri innana laylatul qadri tati ɓure ko woni e jemma laylatul qadri ko ɗe toɓɓe ɗo inchallahu mi yewtata ha ka ɓeynilere o yoni wo inchallahu mi raɓɓi ɗinom toro Allah yo Allah hawrindina mi wonɗo yewde on e sawaba waɗama onon kadi nani jaaɓi heƴitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuuri e moƴƴude kon ɓe naftora innahu waliyu zalika walqadiru aleyh fadlu al ashru l awakhiri min ramadan ɓure balɗe sappo ɗen sakkitoro ɗen e nder lewru suumaye ko adi kon taw ɗe jemmaji sappo ɗo ko ɗi jemmaji ɗo ɓuri moƴƴude e kala jemmaji ɗi Allah subahana taala on tagi jemmaji ɗin ala jemmaji ɓurɗi e moƴƴude ɓuri ɗi jemmaji sappo ɗo sen ƴetti noon ka ñalormaji ɓurɗi e moƴƴude ɗin ko ñalormaji sappoji ɗin ka donkin ɗiɗi Allah wondiri fi muɗum oyni wal fajri wa layalin ashrin ko ɗin sappo arane donkin ɗin ko ɗin Allah subahana taala ko ɗin ɗon ɓuri e moƴƴude ka ñalormaji amma ka jemmaji ko ɓuri jiccude e konguɗi karama koɓɓen haray ko ɗe balɗe sappo sakkitoro ɗe fuɗɗiɗen ɗo hanki ɗum woni ɓural aranal ngal ɓural ɗiɗaɓal ngal kadi e ɗe balɗe sappo ɗo ko e nder o balɗe sappo ɗo kadi jemma ɓurɗo e moƴƴude e jemmaji ɗin fop wonande mofte ɗen ɗum ko jemma laylatul qadri on ko e nder ɗe sappo sakkitore ɗo ko ɗon woni ko heɓoto karama koɓɓen noon kamɓe ɓe inni wondema wonande enen mofte ɗen ko jemma laylatul qadri on ɓuri e moƴƴude amma wo wonande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe ko jemma laylatul isra'i wal mi'raji ɓuri moƴƴude fi honnu alaka nelaɗo heɓi teddungal valeur succès ɓuri on jemma ka Allah immini jibril patron malaika fo e hoore ngu puccu wiyetengu buraɗo ɓe ƴettamo makka ɓe ara ha baytul maqdis Allah moɓidiranamo ɗon annabaɓen ɓe fop maɓɓe guluje 100 ma 24 o julnaɓe ɗon darɗe ɗiɗi ɓe immoɗon mo be hoota ka kammu ka woni ton nelaɗo immoda ɗon e jibril e buraku ngun ɓe yaha e kammu be kammu ɓe visita kammu ngun ɓe feƴƴa ha ɓe hewtoyi ka kammu jeɗɗaɓo ɓe yaadi ha ka wiyete ɗon sidratul muntaha
ɓe yehi ha nokku goto e jibril kanko kadi pouvoir makko ko ɗo wawata haɗugol o wawata feƴƴude ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam continue voyage maɓɓe on ha ɓe hewtoyi ka o taguɗo kammoli jugginari tagi ndi leydi ñoƴƴinari ko tawata hiɗe renti fa kana qaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha nelaɗo heɓari jemma ɓurɗo e moƴƴude ɓuri o jemma ɗo e konguɗi karama koɓɓen amma noon enen en heɓari jemma ɓurɗo e moƴƴude di jemma laylatul qadri jemma goto mo rewata Allah hara hiɗa ɓuri rewɗo Allah e nder duuɓi 83 e lebbi 4 enen ko oɗo ɓuri e moƴƴande karama koɓɓen ko ni ɓe peesiri hakkude jemmaji ɗin no tawa kadi e ɓure ɗe balɗe 10 sakkitore ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no tinnotono e ɗeɗo ko ɓe tinnotako ka balɗe noga e arani no tawa e ɓure ɗeɗo kadi si hewtino ɗo nelaɗo on ɓe haɓɓitotono ha moƴƴata o no tawa e ɓure ɗen kadi ɓe findinayno ɓeygure maɓɓe nden foppo kadi fiwurnitugol ɗi jemmaji ɗo no tawa e ɓura ɗe kadi ɓe hebbinorayno kadi juulugol kadi si ɗe balɗe 10 hewtino ɗo fi honɗum ko ɗaɓɓa kon fof koye nder ɗeɗo woni e yiya joni ɓure ko aroyta koye yeeso ɗum ɗo ɗe balɗe 10 ɗo kala mo Allah tawni ɗeɗo haray Allah tawnima ko ɗaɓɓete kon fof kala wopuɗo ɗeɗo haray o wopi kala moƴƴere nde yo Allah dandu en tawede ɓeɗo ko fi honɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe maaki e hadis lolluɗo himo jante sono ɓe sono mo ɓe fof anduɗen ñande goo hiɓe ƴawa ka mimbar julnugol ɓe maaki amin ɓe maaki amin ɓe ƴawni teppe maɓɓe ɗen ha timmi 3 ɓe maaki amin ane laabi 3 ɓay woni ha ɓe salmini ɓe tippike sahaba ɓe landiɓe ɓeni nelaɗo men nani hande hiɗa maka ko a wowano makude ammini laabi 3 ko honɗum woni ko amminɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ko jibril ari innilan inni yomi innu amin amin arano on ko kala wuriduɗo e mawɓe makko ɓen ɗiɗo non yumma ma e bemma ma yumma ma tun ma baba en ma tun ronkuɗa yanganade ɓe kurkanoɓe teddina ɓe jaɓa ko ɓe maaki kon ha ɓe faato hara heɓari aljanna e juuɗe maɓe jibril inni amin nelaɗo maaki amin oɗo yo lutto e ka nder yiite yalla dande en e tawede ɗum ɗo wa mawɗo ma ala hay hunde ko wawɗamo waɗande sina weltingol mo kurkanomo fodde himo wuuri so maayi noon fuɗɗoɗa noon hande kadi kurkanagol mo ngol hande kadi yo Allah yafano e mawɓe meɗen ɓen yo Allah arsuku en kadi wawgol ɗiggal ngol ɓe o gandi e yewtayɗo o soro ɓe ko ɓuri fanɗude e ƴaggal ngol mawɗo mum koɓe fuɗɗo makude tun an kadi wowla konguɗi mon ɗin buɓɓodira hara ya ƴagganiɓe ɓeeɗa ɓe inni ko woni ƴaggal ngol mawɗo mum haysa honki dolokke ma tun hara hiɓe tooli a ƴagganiɓe haysa ari a tawi mawɗo ma himo tooli ari a darike himo tooli on yewti ɗon hara ya ƴagganimo wattanen hakkil moƴƴa enen sukaɓe mawɗo ma si Allah e nelaɗo makko on feƴƴi ko yumma ma e baba en ma Abdullah ibn Abbas o wi wo kanko anda gollal hay gotal e golle moƴƴe ko naɓata goɗɗo aljanna ɓuri ɗiggal ngol nene e baba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah woko satti wode wata o rewsi wona Allah directement hay nelaɗo o ɓisari hakkude ɗon ko nene e baba waɗi ɗon oyni wa bil wahidayni ihsana nene e baba ɓe woko ya moƴƴo e maɓɓe no moƴƴorta wono Allah addi kalima yewtere fotunde ko tawata ka lurral wo ala mo ko ya moƴƴo e maɓɓe na ya tefu ko honno ɓe woniri hiɓe labba maɓe kaani hiɓe juuti hiɓe raɓɓiɗi ko ɓe rimɓe ma ko ɓe jiyaɓe na ya tefu ɗum ko ɓe sunna yanko ma na ɓe sunna yanko ko ɓe suufi yanko ma ɗum wata tefu ɗum wa bil walidayni ihsana nene ma e bemma ko ya moƴƴo e maɓɓe e poyen ala ley ko lutti kon ton na hasibore maɓɓe wona woni ko fawi ko ɗum ɗo woni nelaɗo mako no amina toɓɓere aranere nde ɗiɗa ɓurnu ko ɓe maaki amin wo kala mo suumaye ari tawi ha suumaye on yehi hara bakkatuji makko kadi yafaka woɗo kadi o luttoy ka yiite nelaɗo sa sallam maaki amin jibril wi amin yo Allah danden e tawede oɗo haray tammo on nelaɗo sa sallam ɓe maaki amin wo ko kala nanuɗo inde nelaɗo sallallah alih w sallam no wowle o ronki juulugol e maɓɓe sallllahu alayhi wa sallam sa nani inde nelaɗo no wowle nde laabi 100 ko ya juule maɓɓe nde laabi 100 fi honɗum kala juulɗo e nelaɗo nde wotere Allah juula e makko nde laabi 10 sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ɗum ɗo ko ɓure ko tawa kon e ɓure ɗe balɗe 10 sakkitore ɗe wonɗen e muɗum ɗo karamo koɓe si ɗeɗo naatino siko jannaynoɓe kala programme ji ɗin fop ko kupeteno ɗum hande kadi ɓe concentré o e ɗeɗo hara hiɓe fesa e yeeso Allah subahana taala weltanomo Allah men weltanikema a tawni men ɗeɗo Allah est ce que kadi ka gandal ma windingal hara suuma e aroyowo kay taw yeylan goto e meɗen anda ɗum ɗon joni noon ɓayi oɗo o tawi en hikka ko yen gollirmo wakkiloren mo wasi tawi hara ko dernier suuma e meɗen onni
sabuna sa heɓi oɗo hara heɓi ko ɗaɓɓete kon koko wiya khairu min alfi sahar ɗo ɓuuri e moƴƴude di lebbi wulwure ɗi mara laylatul qadr hara ko dewal laaɓungal jaɓangal kadi ngal Allah jaɓi goɗɗo rewa Allah e nder duuɓi 83 83 ans et 4 mois hara dewal tinnangal hara anniyeji ɗin hino laaɓi kala kadi ngal nelaɗo sallah sallam yamiri yilti kadi hara Allah jaɓanimo kadi an noon sa heeɓi jemma goto ɗo hara ɗo ɓuuri oɗo moƴƴere ka Allah ɗen hani wakkilade kayen hana wallahi ɗen hani wakkilade hattirde e wakkilagol ɗuyta pares yagal jemma wo ñalorma o si tawi no a tippayno qur'an on balɗe 5 be balɗe 5 ɗo balɗe 3 be si tawi ko nder balɗe 10 ɗo ko ya double janngugol ngol si tawi ko passe goto janngaynoɗa multiplier double kadi sabu moƴƴere ko woni e muɗum kon inchallahu yo allahu arsi ko en heɓugol jemma ɗaɓɓa ɗon toɓɓere ɗiɗaɓere nden limaza summiyat laylatul qadri bi laylatul qadr ko fi woni waɗi si Allah suɓi nde inde ɗo o inni wo ko laylatul qadri ko jemma kodduriye ko fi honno go'o wo ko li sharafiha ko sabu teddugol o jemma ɗiɗi wali uluwiha ko sabu towugol kadi o jemma ɗo kadi wali azamatiha ko fi mawnugol makko kadi ɗo woni toɓɓe tati seede mum Allah ini wa ma qadarullaha haqqa qadri wo ɓeɓe mawninari Allah hattirde e mawninede ko ɗon Allah ƴetti kalimatu qadr ko hunde mawnude teddude si Allah noon tagi hunde o moƴƴini hunde ma o nodditiri hunde o inni nde hinde mawni pellete haray nde hino mawni haray pellete hinde mawni andi Allah yewtino ko bileɓen to o inni woɓe addi bilewu mawnugo o addoyi kadi ka pehe sonnaɓen to o inni inna kayda hunna azim wo pehe maɓɓe ɗen ko mawnuɗe awa o jemma ɗo kadi ko jemma mawnuɗo ka Allahu subhanahu wa ta'ala tammun ɗum ma nayaɓum ɗum e ɓure ko innana ɗum ɗo wo ko qadru ko wo himo jogii valeur himo mawni bayna layali hakkunde jemmaji ko Allah tagi kon fop ala jemma ɓurɗo moƴƴude e di jemma laylatul qadri ko ɗum si Allah innimo laylatul qadri jemma koddoriye jemma tedduɗo jemma towuɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko innana kadi jemma laylatul qadr wo ko laylatun dayiqatun sur'atul inqida wo ko jemma faaɗuɗo ɓittuɗo yawuɗo feƴƴugol kadi wo ko fiyon no innana jemma on himo faaɗi himo ɓitti malaika tippoto e nder jemma on ha leydi ndi ɓitta hara goɗɗo heɓataka tippa hakkude kamɓe malaika ko ɗum innana qadr koko ɓitti kadi no ara kadi ka luha on andi annabi yunus alayhi salam nde kanko o waajino yimɓe makko ɓen haa ɓe jaɓaari o ƴetti ɓernde o yehi ko ɗon Allah yewti fi makko inni wo wa zannuni izahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alayhi wondema min hattantamo min ɓittinoyam min ɓittinoyimo noon honto ka nder reedu lingingin min blokoymo nder toon min ɓittinimo nder toon joni noon o jemma ɗo ka himo inne qadre sabu ɓittugol ndeññande malaika ko tippoto kon e nder makko e jemma makko kadi ko fi honɗum kadi o innana kadi laylatul qadri oɗo kadi ko ɓay sabuna Allah yewti nokkugo wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu llah hakkunde an e sonnajo on joni dépense on joni ko ya dépense yeru ko Allah jonnuma kon hara na ya ɓittan hoorema na ya ɓittinmo hande kadi ko ɗon ƴetta kadi qadre on kadi ko innana fi mum ɗum kadi no tawa kadi ko innana kadi laylatal qadri on kadi koye nder o qur'an koye nde ɗo jemmare Allah tippini qur'ana on o fop makko o ittimo ko lawhil mahfuz ko wiyete lawhil mahfuz on ko honto woni kaka takko arsi Allah subhanahu wa ta'ala ko innana lawhil mahfuz yitere wawata yiwde koye nder to ko sina geeɗe Allah subhanahu wa ta'ala joni noon ka jemma laylatul qadri Allah ƴetti qur'ana on fop dow ton no woniri noon complet o tippinimo addi o kammo hikkiɗo en ɗo ka baytul izza qur'ana arnen fof nde ayi ɗon copie mayre on ari ɗon hande kan noon nde tippinira e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam seeɗa no alhaaliji ɗin ardiri o jibril ya ƴetta ɗon seeɗa e yamirore Allah o tippina ko noon nde tippinira hande kadi ha nde timmi ko honde tuma ɗum ɗo kadi waɗi ko laylatul qadre e nder o jemma ɗo kadi karama koɓe gono inni wo ko e jemma nisfu sha'ban Allah ini ɗon wo fiha yufra kullu amrin hakim ɗon konguɗi ɗin hiɗi yehiɗi ɗiɗi ko ɓuri jiccugol noon haray koye jemma laylatul qadre no tawa kadi e ko oɗo innana sabuna Allah tippini deftere nden e annabajo ɓurɗo e moƴƴude e annabaɓe ɓurɗo jogade valeur e annabaɓe fof ɗum ko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o tippini qur'ana on kadi e o jemma ɗo e annabajo ɓurɗo e moƴƴude on e mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji ɗin foppo yaltanaɗi wonande yimɓe ɓen kadi
ɗiɗo fof ko valeur ji ko Allah waɗani o jemma wiyeteɗo jemma laylatul qadr. O tippini qur'ana on e makko, e hoore annabajo ɓurɗo moƴƴude on, e hoore kadi mofte ɓurɗe moƴƴude ɗen kadi ɗiɗo fof hawroniri e o jemma wiyeteɗo laylatul qadr. si ɗum ɗon feƴƴi kadi koye nder oɗo kadi to qassamu fihi l arzaq, koye nder o jemma ɗo kadi wona ɗo e ɗaɓɓede ɗo arsikeji ɗi fof fi hitande nden Allah subhanahu wa ta'ala on sendata. koto alasara ɗo ɓe heɓay tel e nder hitande alaji Boubacar ɗum ɗo ɓeɗo ko ɗum ɗo heɓata o senda o waɗa programme on fop o ƴetta o jonna noon malaikajo halfina ɗon ɗum ko Mikael. hande kadi on ɗon ko wodanimo ko exécutugol tun hande kadi programme o jonna on. sa wakkiliki honɗum nde a wawa heɓugol ɓuuri ko windaɗon ko, sa foofi honɗum nde ko windaɗon kon pellette a mayata a hendaki. ko ɗum no woodi hadis goo sa gomɗini on hadis a tampinta hoorema. ko Abdoullahi ibn Abbas o filli o ini wo ñandego min ene laaɗo tawi meɗe sallallahu alayhi wa sallam meɗe wondi miɗo ɓaawo maɓɓe ɓe makini ɓe ni ya hulam wo ko ayyo suka ko ayyo paykum ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak wa alam anna al umma wo andu dey si mofta ɗen fop moɓodiri lawiji tamawat ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak. si fop moɓodiri yoɓe ɓeydani arsike ko Allah windana non ɓe wawata. wala wiji tamawu ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu llahu alayk rufiyatil aqlam wa jaffati suhuf. si fof moɓodiri yoɓe nafe ɓe watama nafude sina ko Allah hoddiri. si ɓe fof ɓe moɓodiri fi yoɓe lorre ɓe watama lorre sina konko Allah on hoddirannoma. rufiyatil aqlam wa jaffati suhuf. wo karambi ɗin ɓantama ɗeri kuuɗe kadi yorino. o nana mawmen ɓen no maka tawhidi laaɓuɗo ɓe inna fodore taw bindi yorino. lanni hande kadi yorino yori ko wonde to waɗɗum yorata ko ñande on tigi heɓi balɗe 120 ka nder renga yumma makko. nden ñande ko winda ɗo wo ankoda ɗon ɗum ɗon goto wawata hendade on kodde ɗon. fi honɗum Allah subhanahu wa ta'ala kala malaikajo mo immini yo windan oɗo, so o windi on ɗo yiltota ko windagol goɗɗo ila yawmil qiyama. ko ɗum andirton ko Allah wi kon wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. goto anda kunu Allah ngu malaika ko honno wawi fotude. si tawino ko taga fuu sa oɗo windanama o yehi o tippitoytako haray Allah no mari ko wiyete kon konu. ko ɗum an sa rewi Allah ɗum ko haajuma rewanda. sa rewari Allah no mari ko rewa ɗum. ndaare tun ka baytul ma'mur dow ɗo suudu fewnodiruno ɗum e suudu kaaba ndu ñande be ñande malaika guluje 90 naata e wango e suudu ndum ɓe yalta. si ɓen ɗon ɓe yalti ɓe fillitota ko natugol ɗon ila yawmil qiyama. jonnon calcule ɗum illa ala tagi kammule e leyɗele ɗen fof. hay say ko fewndo meɗen ɗo tu ƴetta lewru be lewru hara ñande be ko 70,000 malaika naata e wango ha gayna ɓe yalta. ɓen ɗon si ɓe yalti ɓe artata ɗo par ce que tour maɓɓe siwa hewtitoygol ha dargal daro haray tour maɓɓe hewtitare. sa salike yawgol wango ka suudu kaaba hiɗa mari feere ɗum haray ko probléme ma no haray Allah ha yaka e ma few par ce que kanko mari ko wanganoma toon kadi. si ɗum ɗon feƴƴi no tawa kadi e ko oɗo innana kadi jemma laylatul qadri on kadi honɗum sabu dewe ɗen fop e ɗoftareji ɗin fop e nder ndu lewru ɗo kadi e nder ɗe jemma ɗo kadi ko dubulteɗe. ko wonti heɓata ka suumaye ɗo ko heɓi yotuma suumaye kadi artoy moƴƴere hu gotum ko waɗɗa a windande 90 ha 100 ha guluji 100 ha tawata anda o limore muɗum si wona Allah subhanahu wa ta'ala. haray ko ɗum ɗo wonno ɗeɗo toɓɓe 10 ko tawata ko laylatul qadri on innira laylatul qadr. haray toɓɓere tataɓere nden inchallah ba'du fada'il laylatul qadri yoga e ɓure ko laylatul qadri woni ko mari kon. en wata wolde ɗum fof en ƴettay tun seeɗa hara en feƴƴinari leeɗo on inchallah. go'o ɓe inni wo laylatul qadri zatu qadrin azimin indallah ko jemma jogiiɗo teddungal molanangal ka Allah. kanko himo teddini jemma o. lutti noon enen kamɓen ka kadi so o tedday kono noon Allah kan ka makko ton himo teddi. so Allah addi simore spécial o inni suratul qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr laylatul qadri khayru wo min alfi shahr. no ɓuri en moƴƴude di lebbi wulure ɗi ala laylatul qadri. ko Muhammad tawale wama adraka ma laylatul qadri goy hiɗa andi ko woni ɗum taw si a anda waccu noon mi yetoma. Allah subhanahu wa ta'ala yetini laɗo sallallahu alaihi wasallam valeur o jemma wiyeteɗo laylatul qadr. si ɗum ɗon feƴƴi o inni innaha khayru min alfi shahrin wohi mo ɓuri en moƴƴude lebbi wulure. en wolinanen duuɓi 83 e lebbi 4.
83 ans et 4 mois jemma goto harano ɓuri dewal ko goɗɗo waɗi e ɗiɗo. Si ɗum ɗon feƴƴi kadi ɓe inni wono tawa e ɓure muɗum kadi o jemma laylatul qadri ɗo nuzulu almalaikatu fiha hatta yakunu akthar min hasadil ard. Wo malaika tippoto e nder o jemma ka leydi ɗo ha hara malaika ɓen hino ɓuri yeru embere koccuje ɗen ko woni e hoore leydi ndin. karama ko ɓe yini ko kocci, woɓɓe yini ko jaare, gabbo e jaare. Kala ko woni e hoore leydi ndin haray malaika ɓen jemma laylatul qadri hino ɗuuɗi ɓuri embere koccuje ɗen, hiɓe ɗuuɗi kadi ɓuri embere gabbo e jaare ko woni e hoore leydi ndin e nder o jemma wiyeteɗo laylatul qadr. Na ɗum ɗon tun ko Jibril woni patron malaika ɓen fo, ila anduɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e fatike haray golle Jibril lannino. Jibril tippitotako ka hoore leydi ɗo hitande fop si wona nde wotere pet, ɗum ko jemma laylatul qadr. E nder jemma laylatul qadr haray ndeññande ko an e Jibril en woni waɗirde feeto on, ko ono woni hiiridude e nder o jemma. Si Allah noon tippini malaika ha ɓuri ɗuɗude koccuje ɗen e jaare nini, Allah tippini Jibril spécial fi jemma goto, enen kadi wallahi musidɓe hiɗen hani teddingol fi on jemma, hittina fi on jemma, ɗaɓɓita on jemma ko honno on wonni ko heɓorta. Joni noon ɓurna ɗon ɓay hiɓe yiɗani e yurmen nden hiɓe wowno wiide ɗaɓɓite jemma o jogandema ñande goo suumaye, kono ɓeni ɗaɓɓitemo ko balɗe sappo sakkitore e nder lewru suumaye. ɗon kadi hiɓe andi no woodi fofuɓe toon sifa amen, ɓe yini awa ɗaɓɓitemo kadi e nder balɗe sappo ɗen ka ñalaaɗi fuu juɗi, le nombre impair. ɗum ko 21 ko on fuɗɗiɗen ɗo hanki, 23, 25, 27 et 29 ko ɗiɗo balɗe joyi pet. ɗo kadi ɓay haray ɓe andi no woodi lowɓe nawnuɓe nawyuɓe jogiiɓe haajuji, ɓe inni awa o wiyeteɗo Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ɓiɗɗo bappa nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. oɗo o inni kanko laylatul qadri on ko woni ko jemma nogay e jeeɗɗi on, 26 no wetude 27 wo ko ɗon laylatul qadri o woni. O sahabajo wiyeteɗo Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu, oɗo kana yuɓsimu, o wondirayno, o inna o wondiri Allah wondema pellet jemma laylatul qadri on ko jemma nogay e jeeɗiɗi. preuve ji ɗi fof hino waali, ɗum ɗon en yewtoye janngo waɗoye ɓe yewterne mandeji ko honno andirten ko laylatul qadri on ni, honɗum kadi waɗi so o inni ko ɗon woni jemma laylatul qadri, waɗoye ɓe yewterne ko ɗum ɗon wonoyta suite on inchallah si tawi jon janngo jaɓi, koye wo ko en ɗaɓɓitumo ɗon. haray si ɗum ɗon feƴƴi e ɓure kadi jemma laylatul qadri on, si tawi joni ka wonɗa jindude foppo yaha ka jamiu foppo hara malaika hiɗa felliti, malaika hino hakkunema, hiɗa felliti Jibril hino hakkunema, an kadi a dowa ka absentade ɗon, hiɗa dowa wakkilade, ɗuyta ɗoygol ngol, ɗuyta ñamugol ngol, ɗuyta fiju ndaru ndun, ɗuyta téléphone ji ɗin fiya waw heɓugol o jemma ɗo. en anda ko musidɓe men niniɗe mari fure e walorɗo Italie, ɓeɗo gandi ɗon ɗo Allah tawnari ɓe ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo. enen ɗo kadi mo ɓen fof iɗen gandi sen tawete wallahi koye juuɗe Allah subhanahu wa taala, ɗum ɗon fop woni ko woni. si ɗum ɗon feƴƴi no tawa kadi e ɓure jemma laylatul qadri, anna alqur'ana alazima unzila fiha, ɗum ɗo tun e wowlino. si tawi tun jemma qur'ana o fof e mawnude, ko tawata kefeero e kefeero mum suusari waylugol mo, ila o tippi ila yawmina haza ha ka fewniɗen ɗo, o ɓeydotako o ɗuytotako. Allah ƴetti garanti, inna nahnu nazzalna zicra wa inna lahu la hafizun. minen ko minen tippiri nde alqur'anare, ko minen kadi aynata nde renata nde, sutiɗo nde women huwaymo goɗɗo. ɗum ɗo kadi ko waɗi koye nder o jemma tedduɗo wonaɗo e ɗaɓɓede fewdo ɗo. ɗen hani weltade ɗen mari nokku ko areten, siko walagol, siko ɗanagol, e to tu wonira ga. sa juuli ha ronki a fuɗɗike mude yaw salligoɗa, gosoɗa ha moƴƴa, mema ndiya nan arta e tun hara softi. sa gerdi ɗum no fof ronki yaw sera hunɗa, soƴƴoɗa ɗon seeɗa, ma walɗa ɗanɗa ɗon seeɗa, immoɗa kadi lutta e dewal ngal kadi. toroɗa Allah, yo Allah subhanahu wa taala arsike o jemma. harana yawgol fewno ɗo goɗɗo so falaka perdugol ɗo, ko yo woɗɗito ko wiyete ko mbuutu yeɗɗuɗo e suddare moƴƴude e sonnajo ɗoftiɗo. sa woɗɗitike ɗiɗo tun Allah subhanahu wa taala okkete o jemmal. sabuna ko ɗiɗo ɗaynayma, janfotoma e koye téléphone koye Facebook, na ta memu ɗum fof fewno ɗo. fewno ittasil bi khaliqis samawati wal ard, eto fewno jokkodira yo taguɗo e kammuli. goɗɗo no wawi yaltude no seppa ko hoye lawol ɗo tu fotta ɗon e malakul maut.
o regila ma ɗon o ƴetta ruhuma o yaada e muɗum fa isa jaa ajaluhum la yastakhiruna saata wala yastaqdimun jon noon ko ya eto profita ɗo sago yittoroɗa allah allah mi torikema okkan ko ɗaɓɓa kon allah mi torikema kan nde ƴettitata lawo ƴettitan hara ko mi yanɗo shahid hara koye fimami woni sa torike ɗum ɗon bi sidqin wa ikhlasin wallahi allah subahana taala o okkete nelaɗo sa sallam e maaki wo kala toriɗo allah yo allah okkormo yangol shahid hara koye hoore ɓernde laaɓude pos wo allah arsikay mo ɗum ɗon haysi tawi kaka hoore danke makko woni ko maayi sabuna a maayoy e gollal moƴƴal allah ƴettitama e ngal ɗon o windanama baraji yanɗo shahid seydna oumar radiallahu anhu o darino ka fello arafa o tori allah o inni allah ɗarenti mi nawyi mi ronki duuɓi ɗin towi allah mi torike ma arsikande miɗo maayawo hara ko mi yanɗo shahid hara kadi kaka leydi ɓurnaɗo tagi e fongo madinatul munawwara sabaɓe fo daari wayni amiral mum a torike ɗon piiji mettuɗi fi mo yahnayi shahidi ko be o yaha ka maydanul ma'araka ka kere wone wadde toon ko honno no joni na a yahata toon an ko amiral ko honno yanirta shahid seydna oumar radiallahu anhu ɓe maaki oyni wallahi wona goto e moɗo woni komi tori bal sa'altu rabbi ko jomi a woni komi tori yo arsi kam allah jaabinanimo kadi konko o tori ɗon o maayi madinatul munawwara tawi ko yanɗo shahid ka nder juulirde himo julnude subaka kadi ka nelaɗo sallallah alih sallam darotono julna ɗon kadi allah arsikimo ɗi ɗiɗi non kadi nelaɗo maaki kala toriɗo yandugo shahid hara ko fi allah allah arsikay mo ɗum ɗon haysa maayi ka hoore dankima yo allah arsike nde ɗen maayi hara koye yanɓe shahid si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe wo ko assalamatu min al azab ko ko daɗugol immorde e lette kala on immiɗo dari wurniti o jemma nelaɗo salah sallam ɓe maaki man qama laylatal qadre imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi kala wurnituɗo jemma laylatul qadre wondude e iman e fellitugol a heɓay baraji ɗin ka allah allah subhanahu wa ta'ala yafatoma dendagal bakkatuji ko waɗɗa ko ɗi ardindaɗin fop sabu jemma goto si ɗum ɗon feƴƴi no tawa kadi e ɓure o laylatul qadre kaɓe maki ɗo man qama ramadan man qama laylatul qadre hadiseji tati ari oya ko man qama ramadan kala dariɗo naafi suumaye allah yafotomo bakkatuji ko ardini ko tammo ɗiɗaɓo on ko man sama ramadan ko kala horuɗo suumaye allah yafotomo bakkatuji ko ardini hadis tammo on ko man qama laylatul qadre joni noon sa wakkilike a hawtiniri ɗiɗo fo a hoori a naafi a ɗaɓɓiti kadi jemma on allah yafikema haray bakkatuji ma ɗi ardinɗaɗin yo allah ho yafoyo si ɗum ɗon feƴƴi wo kitabatu maqadiru sana takunu fi hadihi kodduriyeji ɗin fof ko wolnoɗen nanen kon haray koye nder o jemma ɗo woni ko windete ɓeyni wo man ahyaha falahu qadru azimun indallah wo haray de anditen wo kala wurnituɗo ɗiɗo yo andu himo mari baraji mawnuɗi ka allah ko andiɗo ɗi fotata wo ko allah subhanahu wa ta'ala kono noon par contre kala ettiɗo kadi ha perdi ɗum ɗo yo andu haray himo mari bakkatu wi molanagi bakkatu ko honɗum e woliɗo nane en hadis on nelaɗo sallallah alih sallam makino amin kala mo a suuma e ari tawi ɗi moƴƴereji ɗi o fof façon no heɓorta an jooɗiɗa wedditiɗa ha ronkuɗa heɓugol ɗum ɗo fof ɓeyni oɗo yo luttoy ka yite haaju maɓɓe ala e oɗo tefore maɓɓe hewtoytamo wurnitirgol ɗi jimma ɗo ko honɗum wurnitirte go'o ko juulugol ko ɓuri moƴƴude kon fof ko ɗiɗo wurnitira ko juulugol ɗiɗi janngugol qur'an tati juulugol e nelaɗo sallah alih sallam nayi waɗugol istighfar jowi waɗugol zicre jeego ittugol sadaka jeeɗɗi on kurkanagol wonɓe wadde itikaf e wonɓe juulude e naafugol kadi sa woni kadi ka kurkagol hara en kaɗa mari baraji ɓeɗo fof fiyonu nelaɗo sallah alih sallam maaki hayru nnasi ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fop ɗon hay ɓe innaari julɓe ɓen wo ko anfa'uhum linnas ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen fof wallahi piihoy no feƴƴa ɗo ɓe musidɓe men mari baraji hara naɓe menen jottoɓe ko hooreta bagalla e sonkugo no ɓannana jullere ɗatunde no weƴƴita ha moƴƴi micro ji hino darna no ɓorni ha moƴƴi si ñamama ha gasi few hara copo capannama toori e mbaƴƴu e futti jilli few yiyon hiɓe ɓorto kaftaneji maɓɓe ɗin ha gayna yaha jiɓodira ɗum wonde hara a ndiya wulɗan ala itta ɗum ɗon fof nettoya juuɗirden ha laaɓa pos hara sa artoy ɗon a sikkata ñamano ɗo ɓeno no mari baraji ɓuri luttuɓe foppa enen ka nder jamiuga sabu hon ɗum dali ka nelaɗo maaki ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof ko ɓurɗo nafude ɓe on wo koho yimɓe ɓen wo ko khadimuhum ko ɓurɗo kurkanade ɓe o hande kadi
so ini joni yomi yittugi kaftane ɗo joni ɗum kasara mi immini iññini seeɗa kono si ñamama ɗo joni ha gayni ko ni mi pottirta ɓaawo ha gasa mi immomi huccede hande kadi woɓɓe ara dégage ɗum ɗo fof janggo kadi mi ari a tawno prépara ha moƴƴi kadi ñande goo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yaltiduno e sahabaɓe ɗiɗo ɓe yaade sete yagal tawi noon hiɓe jogui jooɓa ko hana hirsede woɓɓe nini ko dammol ɓe yewi ha ɓeydi joni yoɓe hirsu dammol kol ɓe waɗa soƴƴari hande kadi goɗɗo inni min do ko min hirsata ɗiɗaɓo inni o min kadi mi defay nelaɗo sallallah alih w sallam maaki min kadi mi yahay mi teeno e leɗɗe ɗen mi adda sahabaɓe fof ɓe daaridiri nelaɗo natta e nde ɓurure foso fasannagol ɓeni joni nelaɗo sani ɓeni la mo be mon ƴetti ko tawata ɓernde mum no waali kon e muɗum min kadi mi ƴetti luttugol kon goɗɗo sino wawi hirsugol ma simo wawi defugol mi sikki ko sawi ko wurere e leɗɗe ari ka hande kadi nelaɗo ƴetti ɗum ɗon ɓe tawi hande kadi nelaɗo naati ka ɓurure wooci to leɗɗe barbiti ha moɓi donga leɗɗe addi oɗa o hirsi oɗa kadi o defi hayru nasi ko ɓuuri moƴƴude yimɓe ɓen fof ko anfa'uhum linnas wo sayyidul qawmi ko ho yimɓe ɓen kadi ko hombo ko khadimuhum ko on kurkantoɗo ɓe ɗum woodi musidɓe meɗen ɗo ko bayana watte hay hunde ɓe nanata hara hiɓe organise ɗa hiɓe ƴawra ɗa adda ndiyan adda zi yaha garda ka dambugal organise ko ɓe ɓuuri jogade baraji ɗin yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude joddi toriki Allah yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude joddi haray wa akhiran ko on ɗum woni hikkade ɗon inchallahu goɗɗo no heɓira laylatal qadri hara kono newori hara o son jaaki hay hunde ko ɗon mi darnita yewtere nden gasari kono woni wanwa ɗon inchallah piiji tati karmo ko ɓe yewti ɓe dallinori makuji nelaɗo sallallahu alih w sallam sa waɗi ɗin ɗon tati haray a heɓi jemma laylatul qadri on haray a wurnitimo go'o ɓe inni wo man sallal isha'a kala juuluɗo geeƴe fi jama'atin faka annama qama nisfal leyl kala juuluɗo geeƴe e julde jama ka juulirde baraji ma no fota wa naafuɗo feccere jemma ɗon woni go'o ɗiɗi wo man salla subha fi jama'atin faka annama qama leyla kullu kala juuluɗo julde subaka julde jama ka jamiu baraji ma no fota wa naafuɗo jemma on fof joni noon sa heeɓi ɗiɗo fop balɗe sappo ɗen ha ɗe lannoyi ko ɗum holli a wurniti jemmaji ɗin fof ɗum ɗo wonande neɗɗo lowɗo tawata tan ala yo wakkilo moyen o heɓa ɗiɗo a heeɓi baraji naafuɗo feccere jemma saabu ko julɗa geeƴe kon ka jamiu a heeɓi baraji naafuɗo jemma fop saabu ko julɗa kon julde subaka ka jamiu tammum kon ko hokkum wo man qama ma al imam hattan sarafa kutiba lahu qiyamu layla wo kadi kala naafiduɗo e imam o juuli ɗon geeƴe ɗen ha gayno naafi ɗon ɗon ha imam o gayna few hara na lappugol darɗe ɗi tun waɗa git a sikka e dargal dari fop memoye yaasi fuɗɗo ɗon gayni ɗon a windante baraji naafuɗo jemma timmuɗo si tawi ko ɗum ɗo tun kadi heɓuɗa tara wi hon ɓawo imam ɓe ñande hara no woodi ka fotoyoɗa wonande neɗɗo jogiiɗo ganto hara ko immotoɗo 3 heures 4 heures de matin fi yahugol ɗaɓɓoygol arsike humum yahugol ɗaɓɓoygo golle hara na ɗuggol yahugol ɗo innugol nder ga wuli a naaru jahannama shaddu harra ɗo wula ko yite jahannama ɓuuri wulgol no woodi woɓɓe meɗen hara ko gollayɓe moyen 5 ma moyen 2 hakke ko tom ɓuuɓi siko fewno ɓuuɓi a gollay siko fewno wuli a gollay ɗon a waɗay to leereji 7 8 heures de temps haraɗa gollude siko daragol ngol doguɗa sa yeyi ɗo gollugol ɗo 8 heures de temps hara yiɗa gollude si tawi joni ko ramasowo ɗo ko bugagol e nder leere 7 siko fittowo ko noon kadi la même chose kala golle ka golta ɗon a yinnata a ronki ɓay hiɗa habbi eroji ɗin fende mois ɗo noon si imam ɗo ko naafete ɗo kon fop hara juuti ha jogandema geeƴe ha kalanno ko 1 heure 30 minutes 1 heure 45 timmata hay leere ɗi kono hara jamma an fof fiidi si ƴettama ɗo waɗgol ɗo info ma waɗi gongol yi haalu lawiɗo ɗuuɗi feƴƴay joni kadi musidɓe julɓe tedduɓe nde toro Allah subahanahu wa taala mi daro wanwa ɗo yo Allah arsiku en o jemma ɗaɓɓaɗo o okka en kala moƴƴere ko woni e muɗum si tawi ha sawaba hawrodiri ga haray ko immorde Allah subahanahu wa taala si faljama ga haray ko min Abdallah woni ko faljimino tori yafuye wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh